Majepu pungala ta'ala na punaiwi dua papangaja. Pertama papangaja mete, yang kedua papangaja mamekko. Yang pertama papangaja mete adalah Al-Quran dan hadis. Sementara papangaja mamekko amatingan almarhum Wardania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini toma-toma labika seluruh malabikang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah pada angkakir yang masih ripung Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus ibu-ibu bagaimana kabar tapo? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak di bolai siap mana mua? Alhamdulillah. Cicilata Sini tama-tama labika seluruh malabikan jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah. Tepajai ifatarakatan rasyukur temagang kata Allah rajasewan napung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabat tepajatoi pung Allah ta'ala nawireki papinyameng lauridi atanna, termasuk di malam hari ini pada angka kinawat dituda-tuda maddepung relalan nayi onrongiwi dalam rangka bertazkiratul maut. Nasaba amatinganna allalanganna iyariga alecek kampunna tomotoatta sulasrata sahabata almarhuma Wahdaniyar di malam yang ketiga. Mamagi-magi insyaallah rilalan na iya sida pungata na paturo baraka na pungala ta'ala na turo ang katoyha barakail na lulungang alina nyawana almarhuma Wahdaniyar. Salawat nama pasalama masa nasokular Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekalian ini yang kemat depon relalan na ye onrongewe mancaji umat na nabita kalak di yaumil qiyamah insyaallah pun naiwi ia regal lolongang syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini tama-tama malabikan seluruh malabikan jamaah tazkiratul maut yang insyaallah pada angkaki riam masiri pung Allah ta'ala. Farli ipaha siba made cemakda agar kira-kira akatata na tudak-tudak kicinampuk mataksiyah. Apa tujuan kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan taksiyah? Fatungkat-tungkat jama-jamang agi ifegau musti angka melo idupa angka melo ilolong tesisina, termasuk yang namanya taksiyah, apalagi sudah malam yang ketiga. Maka dai andre gurut atau fanritai maka dah sekira-kira akad ta'asida pungat tarilalan na ye onrongi ma ta'asiyah ya nari itu yang pertama
milui ibating, milui balis sarana atina keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Pak mustiro keluargana isalaye imma saramanang atina. Aja lagi makadai di Nabi ta lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwattunna na tujuh musibah amati mati bainina masara motu atina Nabi ta oncobi bangsa ta idi. Maka tujuan kita hadir di tempat ini hanya sekadar untuk meringankan beban kesedihan keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Pak musti masara manang. Apa yakko angkato matua mati mustiro anak na masara atinna. Yakko angka anak mati mustiro tomatoan na masara atinna. Yakko angka lakai mati mustiro bainina masara atinna. Yakko angka baini mati kira-kira masara kipa? Oh dia kan mati berarti masara manumu ke apa? Masara kira-kira kemati baini apa? Iya itu biasa angka ita angka koromaihe mati lakenna iru bainina dilalaka mara pinsa marana nasabak liwat sarana atina pak mati lakenna. Tapi tadampa kadepa tugaga kafa kejadian sejarahna di kampota di kelurahan Pancaitana di pagaga kejadian angka kumai mate bainina iru lakenna di kamera marana pinsan nasabak mate bainina. Sudah ada di sini? Sudah ada yang terjadi? Di pagaga. Yang itu biasa kejadian mate bainina bebe we matanna cawali si matu malam matur dalang atin masapa tiger matu pasambina. Betul Pak? Jangan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akata asida pungat tarilalan na ye onrongi mata siya ya narito sekira-kira milo ipaki barui paringarata resisina amatingangi. Tujuan kita hadir di tempat ini hanya sekedar untuk menyegarkan ingatan tentang yang namanya kematian. Fakta dampo ka maraja makokoro di mafidit laso fidit mega ni tau tak wita takalu faluri amatingangi. Sudah banyak sekarang orang lalai dan lupa kepada kematian. Biasa tu makun reye. Makun reye atau mereka poku di Sinjai. Takalufa tu biasa makun rela dia matengi. Pak biasa lai nasang alina macelet tomati. Nasang alina lau malayat. Siolongi angki yolo na matan na rotomati. Siolongi tomati. Na biasa lalo takalufa lori amatengi. Fa amatengan na uloi. Na biasa lalo na si kebi-kebi. Siko angka labar yolo na matan na si kabi-kabi. Ya kode sinat tetimun na makero si makode. Hai. Nakabi si anggotanya cawan makadai. Haga. Ite cawalim. Hagai. Dia ini segana jilbah na silong enyin na wita. Majak masa. Maka dia anggotanya ikabiyam be. Dan remetopo perhati. Kaya majak masa metua. Atakalufal lori. Amatingangi olok maringerangi lori amatingangi apa amatingan na oloi justru tak kalufel lori amatingangi pak jakna to na carita kurumai mega di kampokku di Sinjai di Lapak ya di kampota insyaallah engkau meto bapak-bapak emak to bapak-bapak juga banyak juga suka sekarang melupakan kematian. Mi ganito kalta kalufal lori amatingin bapak-bapak. Kada manang kostas waktu na tu antara wujud na jenazah na almarhumah. Iro bapak na lakaita pada lomotoy alina nasa mangantara tomati. Nasa alina lo makuburo tomati. Na letto ni tomati di kuburo alina let pang machinaw di ano po nga julo po
Si paturupu sekasi anggota na makubur otomati. Masiko pa mabingkong alena diawana po nga julopoy mabusa-busa timo na mapangiwang. Makasimaya ko amati nga napangiwang alhamdulillah maringaramoy na detoha. Na biasa lalo dia lang makangi dia kuburo kangi tina amati nga nabicara. Aga pale janda pira na rampe. Aga wasa janda pira ngi carita dia kuburo kangi. Atak kalufal lori amati nga ngi. Ada di sini yang tidak suka janda pirang? Bapak-bapak yang di luar. Ada yang tidak suka? Puji mana? Ajan lagi bapak-bapak. Ustaz ini biasa lalu talopo. Ustaz koromai he. Ustaz yedi he insyaallah. Kufirmatu ditai. Atakalufal lori amati ngangi. Maka kita duduk sejenak di tempat ini. Tudak-tudak kicinampo. Hanya sekadar milu mi parengerangi. Ifakke bari parengerata resisi naru amat ngangi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu na parengerangi mi meni di umatna. Agana sanabita aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Faigaiwi ale mo marengerang. Riset di fasal ya kefole takap podek gaganya menna. Perbanyaklah olehmu untuk mengingat satu perkara yang saat datang perkara itu akan memutuskan seluruh kelezatan. Apa itu? Amatinga. Faigaiwi ale tak maringerang risisina amatingangi nasaba upa-upan nati mate ki dek nagaganya menna. Fat namu magas fasena sambala na coto tak dibolai bu. Ya komate kiddik nagagara sana. Bahkan tobot timparwe lagi, tobot timparwe. Namu maga nyaman na tobot timparwe, ya komate dik gaga nyaman na. Betul Pak Dik? Iya robot timparwe ulang fimangi. Namu maga nyaman na tobot timparwe, ya komate dik gaga nyaman na. Napiro mati, maganya kumatung at tongaki mati. Jangan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah mengingat kematian. Karena saat kematian datang itu akan memutuskan seluruh kelezatan. Jadi, kata asida pengetari lalan na ye onrongiwi hanya sekedar untuk menyegarkan ingatan tak tentang yang namanya kematian. Nasaba itu amati ngangi maka dai ada na andre gurut atau fanritai maka da majepu pungala ta'ala na punaiwi dua papangaja. Pertama papangaja mete, yang kedua papangaja mamekko. Yang pertama papangaja mete adalah Al-Quran dan hadis. Sementara papangaja mamekko amati nganna almarhum Wardaniyat. Kaya itu mati mapangaja isi tongen cuman dekmi yang kali ngesamban mapangaja. Saat jasadnya masih ada di dalam rumah, gore tu nagorai ki di tolinoy, tutuy, makadai almarhum makadai iko ya angke madapun rilalan na ye onrong iwi, ak guru ko, ak kelebara ko, at tareka ko risisina ro amatingak ko. Karena kematian itu adalah pelajaran nasihat untuk kita yang masih hidup. Pertanyaannya kemudian, maka dah agurung aga paling nawat ding iyala, yarega attareka sang aga nawat ding iyala risisina ro amatingan na almarhuma Wardaniyat. Engkatallu fasalan na farallu iyala agurung yarega attareka sang risisina ro amatingan na almarhuma Wardaniyat. Yang pertama, riwatuna angkamu fi wujudna. Saat masih ada jenazahnya almarhumah. Yero aswe sekira-kira miloy pungalatala na panasaki makda. Dek gaga makuasa sangadin na ako sangan na pungatala. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Betul ada naparengerangi ki pungan ta'ala makada idi ataki becumana ki riulo na pungan ta'ala. Kita ini seorang hamba
kecil dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engka papangajar ilalan na makada. Nasaba idi baik cukiruro na pung Allah taala mapasang pung Allah taala jakam engka kitore sa lebok na tanay ufusi pak sifat tempoy. Jangan sampai dalam kehidupanmu itu engke mufusi pak sifat tempoy. Magede nawad niat tempo aleta. Nasaba namu magatan rin at tempo ta kesombongan apa setinggi apapun kesombongan ta. Yak ko baja sanga di mata kidi na nagunagunan na. Tidak berguna lagi kesombongan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi de nawad niat tempo aleta po. Cuman masalahnya sekarang akhir-akhir zaman pede mega ni takwita tau liwat tempo na. Na pimindre dali na cede bawang puh matojo ni elon na denon mite bali bola na. Adakah begitu di sini? Nggak ada jadi? Alhamdulillah. Na pimindre dali na cede bawang puh matojo ni elon na denon mite bali bola atampo. Dan rata-rata mohon maaf lahir batin rata-rata tumakun rayi magampasisan na kena na pulay atampo. Apalaya ko nasa meman alin na cantik. Nasa alin na makaraan na. Ang palayak ko masking kirton ni. Nasa alin na machanti na tampong alin na. Tadampong kabu, adya lalo ang katuchanti tayat tampong. Kenapa tidak boleh kita sombongkan yang namanya kecantikan Ustaz? At-tareka ki aguru ki lari mati. Iti coba tumatihi. Namu maga cantik na baja sangadi demi Allah. Mata ki baja sangadi bu tengkorak menibawa. Betul tidak? Matama ki matu di kuburai 1 minggu 2 minggu. Engkau ni ula-ula na pung Allah Ta'ala na kai mana sinin na uli-uli na pacapu mana daging-dagingi. Hanya disisakan tulang belulang dan satu waktu tulang belulang itu akan dihancurkan dimakan oleh tanah. Aja lagi na mati ki. Aja lagi na ilemma ki dalam kubur. Waktu tak mati angka mofi wujud tari dalam pula. Na terkadang biasa orang datang macidi mita ki. Orang terkadang datang jijik untuk menyentuh kita. Maka ajak na tatampang itu cantik ta. Pak biasa lalu tumakun raya palayak kalau dibuat tinggi. Nah, biasa lalu tu boting terlambat iantara fatinnya tu boting terlambat. Iya ide na miss po. Jangan fau fatis sama tu tolita. Matan reson ha. Ade pas selesai ni kasih manguju mau botingi. Nah dia pa iantara i. Makanya phone na boting kadai kalaki kidomanan no hi. Matan resoi. Antara botingi. Compa ulun na pengaji di jendela nak kata aja nga depa na selesai silaku si halim aja. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala aja lalu engkau cantik tayat tempuh. Palaya ko kincak me meni bulu matana. Angkat tu bayi makun re biasa na foje pakai maskara. Bulu mata anti badai. Kincak. Nah kalau matutup pun na solomeko. Pameningi engka cica madu tak kico. Sisena pole dibotingi na lufe bukai bulu mata na materu mata mak di dapuran na fatui komporo na. Mangu. Aja na tatampang itu cantik guru kilari tomate. Begitu pula waramparang ibu. Aja lalu angkat tempat tu ulawat tak waramparata. Lagi-lagi tu makun raya ko biasa ya komiga ni ulawan na biasa lalu tu min rein de tempuna. Kurumay di mamuju mega. Di kampota insyaallah. 11-12. Lalu di botingi makara-kara ni bawa di botingi. Napake mana ulawan na. Ate na mi bawas tapi olok nakere kang episode na de nakere ka episode anak betangi supaya mage madecak cicing Pak cici baru yalla dilakain na lolandra na tempo cicing na di anggota na
Padahal cicing yang natempuangi yang selalu na dilakain na deto na sadari tinato pala cicing asli selo deto panalepe lolanda na tempuang tadampang ka ada di kampung saya po terjadi engka saya di Makunrai esogi tapi liwat kincana wah singkat landro sore harinya elawi di pabalu ulawangi meli cicing 5 model terbaru tidak ada duanya purana na wajak na pakai mana nero cicing kali di karamin apa 5 jari-jari na pakai mana Uninna malamnya dia pergi di pasar lelong di lapak pak pelelangan ikan mak balanca balik si kaju mi cakalan na tenaku tanam minri mana pak jelok nama jelok saga si kaju kasyakalata puang wah pak lo napitan na tempat cici baruna ternyata Eropa balu balik tiato ikalah dan retua sarana la to yalena di pabalu ulawangi tapi dia napa sa cicing aga pa na pasang mapasang isi ulawang na paake itana ini siaga kasyalata si kaju po pamangisi sila lo na pabalu balik 50,000 naruntur balin na lolanda na tempat cicing na ternyata liwat kita pabalu balik apa isi na ulawan jadi aja na tatempang itu alawat tabu magi de nawad ni tempang ulawang ustaz akale baraki atareka ki aguru ki tomati apa namu maga igana ulawat tabu demi Allah baja sanga di mati ki de gaga cina-cina na anak tamak kadadaing tege ulawan na umma igana tu ulawan na umma alamai na ipasilemma ulawan na umma si bawalena dek gaga. Yang terjadi biasanya, mati emakna, engkau mau fi wujudna emakna, depai sempalo dikuburu, depai lemma emakna. Nah biasa lalu anak na dilalag kamar si fangka-fangka mangkaga milok na bagi ulawan na emakna. Banyak terjadi begitu. Jadi sekali lagi tadampa kamu ajak lalu engkau tu ulawat tak tempuh. Pak namu maga igana ulawatta baja sanga di mati kitinna idi pun nabu. Siapa yang punya pak? Istri muda. Jadi namu maga batita tetemu teh salahi. Sama dengan kita bapak-bapak. Bapak-bapak itu rata-rata ya tempuan tidak jauh-jauh dari persoalan kendaraan. Oto ga, motor ga. Biasa na tempo oto na iyari ko motoro na tadampo ka pa ajak lalo angke tu oto tak kendaraat tak nasabar kiat tempong alita magay at tarika kilor ito mati namu magay igana oto ta baja sanga di mati kiyero anak ta na telpong aga na telpong ambulans atau mobil jenazah gaga cinna-cinna na anak ta makadadaing aja nata telpon mobil jenazah nang katoto na bapak teluhe alamai yang lurang seddi aga na sadain na boy menang kamelo yang lurang tomato to maseta-seta mato to oto na mo to bapak na maka sekali lagi aja na tuaram parangin na sabar kiat tempor yulo na pungalau subhanahu wa ta'ala coba tay ega na to tanata pay berhektar-hektar pangimpata berhektar-hektar egalutta tanata miga aja na tattampang itu tanata magi de nawad di attampang ustaz at tareka kilor ito mati pak baja sangadi namu maga igana tanata mati ki baja sangadi mento ikuburu ki di tanah wakaf na matutawi pemakaman umum kasi na yako yaro anak tanah nalemma kiri tanata alhamdulillah. Tapi terkadang biasa maktani anak melo lemak kiri tanata. Pernah terjadi begini pak. Iro atau matuanna pura cicen narampi cicen di anak nabungkui. Makadai anak nabungkui daing pura wang kalinga bapa mapasa baja sanga dia komati bapa melo ibapa ilem ritanana.
protes mana dain na, macai mana dain na. Aga nasang, kunang kami lo ilang mabapa di tanay. Fikko gimatu carana ibagi mana niga matu milo malero tanah ang kubur di dalam na. Coba, tanah na mo to bapa na po. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah, ajak kamu itu waram parangi at tempong alita. Kenapa? Aguru ki at-tarika kilaw dito mati. Namu maga igana waram parata. Di na pa silam ki si bawa alita. Tapi ang kapapasan na torilota. Maka day torilota ana. Yak kumilo ko to mapunangi waram paramu mananungan lino ahira. Ang kalalan na. Ada caranya bu, kalau kita mau membawa harta tak masuk ke dalam kuburan tak. Pikoge carana, maka dia torilota asidekangi. Jadi warampara yang furia sidekang berubah menjadi amala, itu yang akan turun menemani kita di dalam kubur. Contoh ibaratnya, engkau cicita bu, telu. Engkau set dicicita sidekang, iana tu matu set dicicita sidekangi, berani matu mata marilala kubur, tak dua ki. Pak makadena bita, ia tu mate telu pangantara na. Dua lesu set diberani mata marilala. Mangantara keluargana, mangantara waramparana, mangantara to ammalakna. Dua lesu keluargana, lesu waramparana. Set dimiberani matamat dua kiri lele kubur ammalata. Termasuk harta yang sudah disedekahkan. Kalau mau kira-kira angkat dua kiri lele kubur bu. Kalau mau kira-kira bu. Maka lalani apa nadina pak? Itu makun rai matan remi kali-kali nak. Disaparin hak laleng, mapikiri mopi. Kadang elo seronelo siciku stase. Akro. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hikmana akan reguru ki atareka kiri tomati de nawat dia tempong alita. Nasaba namu magatan rena tempota baja sanga di mate ki de nagaguna-gunan na tempota rilona pong Allah taala. Yang kedua jamaah dimulakan Allah, agurung iariga at-tarikasan resisi naru amatingangi. Yang kedua, ya naritu napanasaki pung Allah Ta'ala, maka damajepu dek gaga tau tuore selebuk na taneman nanung. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di alam dunia. Atau tungattaruan walino ang kacapa ng kapacapurna. Capa iariga pacapurna fa inna kamayitun amatinga pa. Namu maga bati tak ture selebok na tanay teteki mati. Napanasaki pung Allah Ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut. Tungka rumaknya way mati manang. Semua mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu mati to. Ustasi munrifi. Mari munrimu to ustasi bu. Ini kan fale macrama ya kemana itu stasi. Tapi demi Allah, ya kufule ajalat tidak ada manusia yang bisa menolak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kufule ajalanna sediru fatau dega ganawat dimenolak, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sedetik pun. Mesti mati. Dan kematian itu tidak menunggu kita tua. Yero amatingin din nataja ke matua patin mati. Yero amatingin din nataja ke malandro pala sa tak mati. Tidak. Riolo mai to riolota, neneta riolo mai, saba amatingin na dua mi bawang. Agaro matua memen ni. Magi na mati, matua memen kasi. Magi na mati, malandro kasi lasana. Itu orang dulu. Tapi ini makukuro na dimundri, tempat di kimatua, tempat di malandro lasata. Maka biasa sia-sia muki. Sila lona ita manguto, sila lona ita masapida, sila lona isiruntuk di pasai. Tapalaso ang kakariban na matingan na. Sila lota mapirokole, tapalaso di umuka di masigi. Kematian itu tidak menunggu matua patawa, tidak. Dan kematian itu tidak menunggu malandro palasata na mati. Di gaganawat di menolak. Pekoge rubatita. Masalah masobul poleri amatingangi
Maka dia pun Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Tiga kalau lau lari masalah masuk poleri amatingan tetap ko nalulungan amatingan. Walau kuntum fi burujim musyayyada, kendati pun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh sekalipun, tetap mati. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapada cing rupa hatta makda mati kifale pagangkan nah batuan na ada tapu sarami meni alita tanawana wa meni alita makda aga fura ifafuli di pasadia jakam pole amatingat tak nade pagaga persiapata. Yang ketiga yang terakhir zaman dimulakan Allah agurung ia riga at-tarikasan risisi naru amatingan na almarhumah Wardaniyar. Maka na panasakip pun Allah Ta'ala majappo yaitu amatingangi tidak pernah melupakan manusia. Yaitu amatingangi bu decision ng kamalufay ki idit tulinoy. Cuman kita saja manusia biasa lalu tak kalufa kilori amatingangi. Ang kata biasa di rampi makada kematian itu datang secara tiba-tiba. Sebenarnya tak dampak keliru itu kalimat. Yaitu amatingangi tidak datang secara tiba-tiba. Bahkan jauh-jauh hari sebelum dia datang mencabut nyawata, Mariulo main dapat disengemimen ni alina Mariulo sebelum datang mencabut nyawata. Cuman biasa mi idi de isadari aleta, de ijepu aleta maka da macawi na pale amatingan kuhi. Papada ro kisah na Nabi Yakub bu. Tesemu Nabi Yakub bu. Nabi Yakub tesemua wasota tiga senisan Pak Yakub balik bola atak kafa tu Nabi Yakub aku nanti gagal Facebook na Nabi Yakub tiga senisan Nabi Yakub bu. Itu Nabi Yakub salah satu kelebihannya Nabi Yakub itu masahabai si bawa kala-kala mau yang namanya bersahabat. Hampir setiap hari itu malaikat maut datang bersilaturahmi di bolanan Nabi Yakub. Asosolau celengiro Nabi Yakub di bolanan Nabi Yakub. Sediwattu Nabi Yakub metori lalang atina penasaran. Maka daya pada oraneku kala-kala mauhi. Asosonila di bolai mitaka. Dek muniro nang kanarampe makada. Melo ni narado nyawaku nalina pada do nyawa. Akhirnya besok paginya datanglah malaikat maut. Takapo di bolanan Nabi Yakub. Agana sa Nabi Yakub dolo-dolo pada orang ni. Kada magay. Maka da asosono tulaw di bolay. Asosono mitaka. Na de muniha cica mua murampi maka da milo ni maredo nyawaku. Na iku pada do nyawa. Upan na itu maredo nyawaku. Kapan engkau mencabut nyawaku? Agana sa malaikat maut tadampa kepada orang ni. Di pagaga parentana pun Allah Ta'ala. Akhirnya Pak, waktu namilo lesu, pulang itu Nabi malaikat maut, matarwada meni Nabi Yakub, mapasang, maka dahi sulusurang malaikat maut. Sebelum engkau pergi meninggalkan saya, ya asui matarwada menak mapasang menak makada. Yakko engkau memapali parentana pun Allah Ta'ala milo mereduk nyawaku. Sebelum engkau datang mencabut nyawaku, kasih saya tanda-tanda, berikan informasi supaya saya mempersiapkan diri. Maka dari malaikat maut, oke sih. Lalu ini malaikat maut. Ya begitu bahasanya kira-kira. Beberapa tahun setelahnya, engkau ini parentana pun Allah Ta'ala. Milo iredut nyawana Nabi Yakub. Saat datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi Yakub, maprotes si Nabi Yakub, Pak. Maka dolo. Nariolo mai ufasa memen matarwada memen nak makada. Sebelum engkau datang mencabut nyawaku, berikan tanda-tanda, kirimkan informasi supaya saya mempersiapkan diri. Agana sa malaikat maut, abi sahabat, migan itu tanda-tanda, kiring aku. Sudah banyak informasi saya kirim. Maka dia Nabi Yakub, dek tak galet tu, para capu pulsa datamu. Banyak tanda-tanda yang malaikat maut sudah kirimkan. Maka dia malaikat maut Yakub, lihat itu jasmanimu, iti watak kalimu, riulu mai malasiko,
tegak berdiri, segar, kuat. Fidillah fide ditambahkan umurmu, ditambahkan usiamu. Fidillah fide buku-buku ko semakin menua, semakin melemah. Itu tanda-tanda kematian. Nah, rata-rata ang kamanin tawi tanda-tanda nahi. Itu tanda-tanda kematian. Riolo mai waktu tanah burani mupa. Mungkin beras 1 karung 50 kilo wadi mupa iule. Masih bisa kita pikul. Tapi coba mako koropa. Aja lagi dipikul. Karena dia ka bawa madat tu ni leke Waktu tambotin paru. Coba itu tambotin paru. Ye fa mupa tu makna. Tapi coba ni mako korohe. Pidik matuan ni tahu. Dia nanuli ka apa ye fa makna. Baka biasa lalu mak biasa makna ini diawa pusu tahu nataro. Betul Pak ya? Maka dari malaikat maut, lihat jasmanimu tadinya kuat, segar, tegak berdiri, semakin bertambah usiamu, semakin bertambah umurmu. Fidillah fide malam mamana watakalimu, tanda kematian. Maka dari malaikat maut, Yakub, lihat itu rambutmu yang tadinya hitam, semakin bertambah umur, semakin bertambah usiamu, semakin diputihkan rambutmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kamana nih? Rata-rata putih mana gemuk tah. Itu tanda-tanda kematian. Maka dari malaikat maut, Yakub, lihat itu matamu yang tadinya jernih. Masyaka pa kita. Mabila pa kita tafat tangarata. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia. Fidillah usai fidik kabur-kabur pa kita. Itu tanda-tanda kematian. Maksudnya bagaimana? Baja sangadi Pak, baja sangadi Bu, ya kemangulo kiri camita macaming itangatangan iran-narana ni alita isada sadari alita maka dabi engkaman ini tanda-tanda na amatingaku tendre-tendre ni watakale ko makarepo ni anyingi kabur-kabur fakita tak maputi mana gemek tak. Itu tanda-tanda kematian. Maksudnya ya kuita ni tanda-tanda na isada sadari alita. Ifastadamiman ni alita. Olo, pede matuaki, pede mega ki alita masumpaja berjamak di masjid. Semakin tua semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita membaca Al-Quran. Nah detoha mako korota wita. Ya idi lato-lato nenek-nenek pede matua pede wih liwak mangkolana. Liwak kumbalana. Iya. Ede nagaga semua ni isin na makisibuku ni tuli lamo fiale na makaroke. Iya. Ada di sana Pak, ang kalato-lato makisibuku. Oh, napuja lena na makaroke. Nasa mo fiale na naburane. Sisa na lang makaroke. Naala nada lagu-lagu nada tinggi. Egura, tadem pa masu. Makasemo, ya ko tadem pa masu, di mo pa yite ilulu ipasang ni. O tak pernah sugora kita pematama ni liemoi. Nada tena mati. Di muka di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah na pembaca nasabah nada isi buku. Hijab pa yang kali mati ngata. Maksudnya baja sanga dia ko mangolo kini camita tasada-sadari taranarana ni raba-raba diri kita. Kalaupun memang sudah ada tanda-tanda kematian tak, perbanyaklah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tak. Maka dari itu zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yero amat ingin sengaja pun Allah taala napokengka mancaji sep di paparengar papangajak mamakko lauri di totuoi. Maka ternyata pertama di paling nawat dia tempung alita nasabak namu maga tanrena tempota di naguna-guna na tempota riwat tak mati. Yang kedua na panasaki pun Allah Ta'ala dek gaga totore sa lebo na tanay mananung paggangkan na mati manaki. Yang ketiga ternyata yero amatingi tidak pernah melupakan manusia. Kita saja manusia yang senantiasa melupakan kematian. Mamagi-magi zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala. Angke na pabaraka pun Allah Ta'ala rilalan na ye asida pungata nawat dingi angkaset di dua telu epat diseng nawat dingi ala napagangkan na leso kiri bolata na sandai-sandai kitu datu daki di falasota
igat-gateng si papa tole sementara yeso napa di pacong-aconga pacinga-cinga ulut taribet tarai na inawanawai aleta makada aga fura ifafole aga fura ifegau apa yang sudah dipersiapkan sebelum datang yang namanya kematian. Maka jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini pada angkamanan ni may tulong yang kehadire tafadira timacin nota. Mari kita sejenak mengirimkan membacakan suratul Fatihah mamagi-magi ro barakana suratul Fatihah na tarime madecen de sisina pung Allah taala nenapa yato kalalang atin melo tulong ipuang tasampaikan lalu barakah na suratul Fatihah ko lauri nyawana almarhuma Wardaniar al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Mamagi-magi barakana suratul Fatihah mancaji sabah rela kuburukna di faluangi kasih kuburukna menjadi wasilah di fabele kasih oleh pacalan na kuburukna mancaji sabah di fariruni oleh Allah Ta'ala dihadirkan teman-teman surga di dalam kuburnya terkhusus kepada keluarga yang ditinggalkan mamagi-magi barakana suratul Fatihah mancaji wisaba di falesu sumange di falesu tepat diberikan keikhlasan kesabaran dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari Al-Fakir Arifin. Kepada Allah saya beristighfar, mohon ampun, astagfirullahal adzim. Kepada para jamaah sekalian, saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.